Hari umugani wamamaye mu Rwanda uvuga ko hari igihe umanika agati wicaye uzi ko ari bimwe bisanzwe ariko wajya kukamanura ugahaguruka. Nyuma yo guhangana no kwirwanaho mu nkiko mu myaka irenga 10 yose, kera kabaye akagozi kaje gucika. Nicolas Sarkozy wahoze ari kitabashwa mu mihanda y'Ipari mu Bufaransa ahamwe n'icyaha cyo kwakira amafaranga yahawe na Muammar Gaddafi wayoboraga Libya, ari nayo yamufashije mu bikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2007, umwanya yaje no kwegukana bigoranye. Mu minsi iri imbere, Nicolas Sarkozy wujuje imyaka 70 y'amavuko azamara imyaka 5 muri gereza. Ahazabaho ubuzima butandukanye n'ubwo yari amazemo imyaka 42, ubuzima bumutegeka kwiga kuryama ku masaha yagenwe, akarya ibyagenwe, akambara imyambaro yagenwe, akabaho atagira abakozi nk'abo yari afite. Urugendo rwavanye uyu mugabo muri Elysée rukamugeza mu gihome, rutangirira mu butayu bw'i Tripoli muri Libya mu myaka ya 2005. Icyo gihe mu ihema ririmo ubushyuhe budasanzwe, byemezwa ko inyota y'ubutegetsi yashituye cyane Sarkozy, acudikana Muammar Gaddafi wari igicibwa i Burayi ariko akagira amafaranga menshi, akagira petrole na gaze bituma n'abanzi be bafunga amaso, bakamusaba bamwinuba by'amabura kindi, ariko bakamusaba nyine. Ubutegetsi bwari inzozi kuri Nicolas Sarkozy kuva mu buto bwe, cyane ko iby'ubuyobozi yabitangiye akiri muto cyane. C'est Paul Istvan Erno Sarkozy de Nagui Boxa, ni umunyahongiriya wagiye mu Bufaransa ahunze abasoviete mu 1944. Yari afite imyaka 14 yonyine. Ni umugabo wirwanyeho, akamenya kuvuga neza, ndetse mu byamukijije harimo no gushinga ibigo byamamaza, akazi ubwe yikoreraga. Uku kuvuga neza no kugira akarimi karyoshye biri mu byo yigishije umuhungu we, ku buryo mu kubyiruka kwa Sarkozy buri wese yarabibonaga ko ari umusore ushaka guhindura ibintu, umusore mugufi ariko wigirira icyizere, akamenya cyane kuvuga mu binyamakuru, akagira inkuru zisekeje, akaganira n'abakobwa beza ku ishuri, akagira udushya twinshi kuva ku myambarire idasanzwe n'ibindi. Ku myaka 28 y'amavuko, Nicolas Sarkozy yiyamamarije kuyobora agace ka Neuilly-sur-Seine, ndetse birangira atowe aba meya w'ako gace, aho yari umwe mu bayobozi bato batorewe inshingano nk'izo mu duce tw'i Paris, ubwo hari mu 1983. Kugeza mu 2002 habuze indi muntu washyigura uyu mugabo kuri uwo mwanya, ku buryo byabaye ngombwa ko wivanaho yeguye, akomereza mu nzego za leta, agirwa minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ku ngoma ya Jacques Chirac. Kuva icyo gihe inyota y'ubutegetsi yakomeje kuzamuka, ndetse atangira kubwira bamwe mu nshuti ze ko yifuza kuzibona ari mu ntebe nkuru iruta izindi mu Bufaransa, agasimbura Chirac wari umaze kumugira minisitiri. Andi matora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe mu 2007. Gusa Nicolas Sarkozy yahise abibona neza ko ikibazo cya mbere azagorwa nacyo ari kijyanye n'ubushobozi. Ishyaka UMP ryemeye kumushyigikira rimugira umukandida, ariko ryari rifite ikibazo gikomeye cya mikoro adahagije. Ibintu byarushagaho kuba bibi cyane iyo utekereje ko n'uburyo bwo kubona ayo mikoro bwari bugoye kubera amategeko yo mu Bufaransa. Nk'ubu nta muntu umwe ku giti cye wari wemerewe gutera inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza ngo arenze 7,500 by'amayero, cyangwa se amayero 160 ya cash. Uretse ko kuba aya mafaranga yari make cyane, kuyatanga nabyo byasabaga gukoresha sheke n'ubundi buryo bunyuze muri banki, ibyarushagaho guca intege abifuza gutera inkunga ibikorwa byo kwiyamamaza. Ku rundi ruhande, ibikorwa byo kwiyamamaza byasabaga nibura amafaranga ari hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30 z'amayero. Muri make, Sarkozy yarakeneye amafaranga menshi, uburyo bwo kuyabona bwo bwari buke. Hakiyongeraho abakandida yarahanganye nabo batari bamworoheye. Abakandida nka Ségolène Royal w'ishyaka ry'abasocialiste, François Bayrou uherutse kwegura ku mwanya wa minisitiri w'intebe, utibagiwe Jean-Marie Le Pen. Aba bose bari abantu bashoboraga gutsinda aya matora, cyane ko ibibazo bya mikoro bitari mu mashyaka yabo nk'uko byari bimeze kwa Sarkozy. Hari hakenewe igisubizo cyihuse kandi gikemura ikibazo cy'amafaranga mu gihe gito cyane gishoboka. Ku rundi ruhande, hepfo gato cyane mu majyepfo y'Ubufaransa, hari umugabo ukeneye ijambo i Burayi. Umugabo wari ufite ubwoba ariko afite ubutunzi bwinshi cyane. Colonel Muammar Gaddafi yaramaze imyaka myinshi mu mubano mubi n'Uburayi, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragerageje no kumugera amajanja ngo zimuhitane, ariko akarokoka hamana, bimusigira isomo ry'uko akwiriye kureka iby'imikino akiga kubana n'abamurusha amaboko. Ubanza ubuzima bwo kubaho yikandagira yarabuhaze, cyane ko yaramaze kubona ibyo Abanyamerika bari bamaze gukorera Saddam Hussein muri Iraq, agakeka ko ikosa rito gusa yakora rishobora gutuma ari gukurikiraho. Ibyo Gaddafi yapfaga n'abanyaburayi birimo itegeko ashinjwa kuba yarahaye Abdullah al-Senussi,
wari umugabo w'umwe muri bashiki be ryo kwica abagororwa 1200 muri gereza ya Abu Salim. Abdullah al-Senussi yari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Libya. Bamwe banamwitaga umwungiriza wa Gaddafi kubera uburyo yamubaga hafi igihe cyose kandi akamenya amabanga ye yose. Uyu mugabo turaza kumugarukaho mu kanya. Icyo gihe inzego z'umutekano za Libya zamisha urufaya rw'amasasu muri abo bagororwa nta kurobanura, nyuma yuko bari batangije imyigaragambyo ariko ikaza guhoshwa. Ubwo hari mu 1984. Nyuma y'imyaka ine yonyine ibi bibayeho, Colonel Muammar Gaddafi yashinzwe gutegura igitero cy'iterabwoba cyaturikije indege ya gisivile. Abagenzi 270 bari bayirimo bahasiga ubuzima, harimo n'Abafaransa. Ibi byose byiyongeraga ku birego byo gushimuta no kwica abo batavuga rumwe, ari nabyo byatumye Libya ishyirirwaho ibihano bikomeye cyane by'ubukungu, birimo no gukumirwa mu kugurisha petrole mu mahanga. Colonel Gaddafi yashyize imbaraga mu kwereka abanyaburayi ko yahindutse. Yemera guhagarika umugambi wo gukora intwaro kirimbuzi yari afite, yishyura imiryango yagizweho ingaruka n'ibikorwa by'iterabwoba byashyigikiwe na leta ye, ndetse agira uruhare mu gufasha abanyamerika mu nkubiri yo guhangana na Osama bin Laden nyuma y'ibitero byagabwe ku nyubako za World Trade Center na Pentagon mu 2001. Mu myaka y'2004 ibihano by'ubukungu byakuweho. Abanyaburayi bongera guha Gaddafi kaze ariko bikandagira. Jacques Chirac yahise agirira uruzinduko muri Libya, ubwo abafunguye amarembo, impande zombi zitangira gukorana mu buryo bufatika. Gusa kubera ko abanyaburayi batari bakizera Gaddafi neza, bavuganaga nawe binyuze mu zindi ntumwa. Izi ngenzi zikaba Ziad Takieddine, umufaransa w'umucuruzi ufite inkomoko muri Libani, akizerwa cyane n'ubutegetsi bw'i Tripoli ku buryo yisangaga mu byumba bivugirwamo amabanga akomeye. Muri cya gihe Libya yari mu bihano bikomeye by'ubukungu, uyu mugabo yagiraga uruhare mu gushugurikira icyo gihugu kikabasha kubona ibyo gikeneye ku isoko ry'amahanga. Ushatse wamwita umukomisiyoneri wo ku rwego rwo hejuru. Hari kandi Alexandre Johri. Uyu ni umufaransa w'umucuruzi ufite inkomoko muri Algeria. Yari inshuti ikomeye cyane ya Bashir Saleh. Bashir akaba umuyobozi w'abakozi mu biro bya Gaddafi. Bashir ni ibintu byinshi byanyuragaho. Ubushuti bwa Bashir na Alexandre bwarushijeho gukura nyuma y'uko Alexandre afashije Libya kugura indege za Airbus ndetse na misile mu Bufaransa. Mu 2005 Sarkozy wari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yagiriye uruzinduko muri Libya, agiye kuganira na Gaddafi ku bijyanye n'abimukira ndetse n'imikoranire y'ibihugu byombi. Icyakora ku ruhande rwa Sarkozy igihe cyari gikomeje kumujyana kandi atarimo kubona mikoro yari akeneye kugira ngo ibikorwa bye byo kwiyamamaza bizagende neza. I Tripoli Gaddafi yamwakiriye mu ihema ryiza yagiraga, akakiriramo abanyacyubahiro. Ibiganiro byabaye byiza, biza kurangira Nicolas Sarkozy abwiye Gaddafi ko afite gahunda yo kwiyamamaza kandi ko yifuza ko yazamushyigikira akamutera inkunga y'amafaranga. Kuri Gaddafi ngo yabanje gutungurwa, gusa ahita abibona neza cyane ko yanga yari amahirwe adasanzwe. Muri make byari nko korosoro wabyukaga. Amahirwe yo gutera inkunga umuntu ushobora kuba perezida w'igihugu nk'Ubufaransa ntabwo yari kuyitesha na busa, cyane ko hari icyizere ko uyu mugabo aramutse atowe yazamwitura neza akamuvuganira ku meza y'abakomeye nta guca ku ruhande. Colonel Gaddafi yahise amwizeza ko inkunga mushakaho azayimuha nta kwitangira itama. Sarkozy yasubiye i Paris amwenyura, ndetse nyuma y'amezi 2 gusa Brice Hortefeux wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yahise anyarukira Tripoli abifashijwemo na Ziad Takieddine. Uyu muramwibuka, ni wa mugabo wahuzaga uruhande rwa Libya n'Ubufaransa akora nk'umukomisiyoneri hagati y'impande zombi. Kuri iyi nshuro Minisitiri Brice yashakaga guhura na Abdullah al-Senussi, yankora mutima ya Gaddafi. Muri iyi nama yabo nta musemuzi wari uhari, kabone nubwo al-Senussi yavugaga igifaransa gike cyane. Nta n'undi muntu wo ku rwego rwe rwose wari uhari uretse gusa wa mukomisiyoneri. Muri iyi nama nibwo byemejwe neza ko Gaddafi azatera inkunga Sarkozy igera kuri miliyoni 50 z'amayero. Icyari gisigaye kikaba uburyo bwo kugeza ayo mafaranga i Paris mu buryo budatuma inzego z'iperereza zibimenya. Hagati aho nyuma gato y'iyi nama al-Senussi yahise akurirwaho ibihano byose yari yarafatiwe mu Bufaransa. Uyu nguyu yashinjwaga kugira uruhare muri rwa rupfu rw'abagororwa 1200 ndetse no kuyobora ibikorwa byaturikijwemo indege y'abasivile. Ngo niwe Gaddafi yatumaga muri operation nk'izo ngizo. I Paris al-Senussi yashinjwaga iterabwoba n'ubwicanyi ku buryo ubwo yakurirwagaho ibi birego byabaye inkuru itangaje. I Paris uburyo bwo kugeza amafaranga i Paris nta muntu urabutswe byari ibintu bitoroshye habe na gato. Niyo mpamvu inshuro nyinshi aya mafaranga yapakirwaga muri za briefcase cyangwa se amavalize, agashyirwa mu ndege cyangwa se jet privé, akavanwa i Tripoli akerekezwa i Paris.
Ibi ngibi ngo Ziad Takieddine yabikoze inshuro 5 zose. Abdullah al-Senussi niwe wabaga bihagarikiye. Ubundi amafaranga yoherezwaga kuri konti zo mu Busuwisi na Bahamas akaba ariho abantu ba Sarkozy bajya kuyakura bakayazana ari cash bayakoresha. Ntabwo Gaddafi yigeze yoherereza Sarkozy amafaranga mu buryo bw'ako kanya. Amafaranga yishyurwaga ikigo cya Ziad Takieddine avuye ku bigo byo muri Libya kenshi byabaga ari by'abantu ba hafi ya Gaddafi. Ubundi bigo bya Ziad Takieddine bikaba ari byo bifata amafaranga bikayashyira Sarkozy. Mu buryo butari bworoshye, Nicolas Sarkozy yaje gutsinda ndetse atumira Gaddafi i Paris. Undi ajyana ihema rye arishinga kuri hoteli yari yateguriwe irebana neza na Champs-Élysées abariho arara. Ibi byose byari byateguwe neza ku buryo byari bigoye kwibaza ahashobora kuva inenge. Ariko kera kabaye, Nicolas Sarkozy yaje gukoza agati mu ntozi, abyutsa umujinya w'Abarabu ndetse biri mu bimukozeho. Ahagana mu kwezi kwa gatatu mu 2011 muri Libya hatangiye inkundura yo kwamagana ubutegetsi bwa Gaddafi. Undi nawe ntiyatinzamo, abarundumuriraho ibifaru birabarasa, abandi birabica. Ibi niko Gaddafi yari asanzwe bigenza, gusa kuri iyi nshuro ibintu byari bifite uburemere buruta ubwo byabaga bifite mu bihe bya kera. Ku itariki ya 10 y'uko kwezi, Nicolas Sarkozy yafashe iya mbere avuga ko abaturage barimo kurwanya ubutegetsi bwa Gaddafi bakwiriye kumvwa ndetse bagashyigikirwa mu rugamba rwo kwibohora ubutegetsi bw'uwo munyagitugu. I Tripoli igikuba cyaracitse. Umugabo bari barambirijeho niwe wafashe iya mbere mu kubogeraho uburimiro. Umujinya n'agahinda n'umubabaro byose byirundumurira kuri Gaddafi wari ubizi neza ko Sarkozy iyo atabona miliyoni 50 z'amayero yamuhaye atari gutsinda amatora. Kubona rero wafashe iya mbere mu kumugambanira ni ikintu atigeze yiyumvisha na rimwe. Uyu mugabo wari umaze imyaka 42 ku butegetsi yari abizi neza ko nta nshuti baho muri politike. Icyakora ibyo yakorewe na Sarkozy ntabwo yari yarigeze abitekereza na rimwe. Icyo yakoze ni ukumena ibanga. Ubanza hari na Sarkozy atari yatekereje ko Gaddafi ashobora kumuvamo. Gusa uyu mugabo wari urimo kubyina avamo ntacyo yari agifite cyo guhomba uretse kugerageza gukiza amagara ye. Umuhungu we w'umwizerwa cyane, Saif al-Islam, yagiye mu binyamakuru aturiya mugabo ni twebwe twatumye agera ku butegetsi. Muammar Gaddafi yamuhaye inkunga ya miliyoni 50 z'amayero. Niwe muntu watumye ashobora gutsinda amatora. Ku ikubitiro nta muntu witaye kuri izo nkuru ndetse na Sarkozy yavuze ko abanyalibya bari kumubeshyera kubera uburakari. Nyuma y'amezi make arimo kugana mu mpera z'ubutegetsi bwe, Gaddafi yasuyemo ibi birego ashinja Sarkozy kumugambanira. Aturiya mugabo adufitiye umwenda munini. Kuri iyi nshuro ntabwo ibi ngibi byari bikiri inkuru isanzwe gusa, kubera ko byatumye ibinyamakuru bitandukanye bitangira gukora ubushakashatsi kuri icyo kibazo. Mu 2012 ikinyamakuru Mediapart cyashyize hanze iperereza rishinja Sarkozy gukorana na Gaddafi ndetse no kwakira indonke, bituma mu 2013 uyu mugabo atangira gukorwaho iperereza. Mu 2018 nibwo ubushinjacyaha bwari bumaze kubona ibimenyetso byose bifatika bumugeza mu nkiko, ari naho yaje gukatirwa igifungo cy'imyaka 5. Uru ni rumwe mu manza 5 uyu mugabo yarahanganye nazo kuva yava ku butegetsi mu 2012. Uyu mugabo yarokotse imanza za ruswa, arokoka izo kwangiza umutungo w'ishyaka, ariko iminsi yabaye myinshi ihimwa n'umwe gusa. Nicolas Sarkozy agiye kujurira. Gusa na mbere yo kujurira azaba ashyizwe muri gereza mu minsi bikiri imbere. Benshi bamufata nk'intwari ya Afurika kubera ko ubuzima bwe bwose yabumaze ashaka ko Afurika ibimwe, ndetse abasesengura bakavuga ko iyo ngingo iri mu byo yazize. Ntawe uzi ukuri kuri ibyo. Ikizwi nuko ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 10 mu 2011 saa 7 z'amanywa zo mu mujyi wa Sirte, Colonel Muammar Gaddafi yishwe n'inyeshyamba zari zimaze iminsi zizamukanye n'abaturage bari barambiwe imyaka 40 y'ubutegetsi bwe, batijwe umurindi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byibumbiye muri OTAN. Kugeza n'ubu urupfu Gaddafi yapfuye rurimo amayobera. Gusa kuri internet amashusho ye ya nyuma amugaragaza mu maboko y'inyeshyamba za Conseil National de Transition CNT mu mujyi yakundaga cyane wa Sirte. Yari yaviriranye amaraso umubiri wose azisaba kumugirira impuhwe ntizimurase. Andi mashusho amugaragaza yapfuye yambaye ubusa hejuru aryamye ku mukeka ashagawe n'abamaze kumwivugana. Umurambo wa Gaddafi wakoreweho ubufindo upakirwa mu modoka ya pick-up inyuma, ubikwa muri frigo yahoze ikoreshwa na restaurant mu mujyi wa Sirte mbere yo gushyingurwa muri uwo mujyi nyuma y'iminsi 5 yishwe.
na n'ubu benshi barakibaza iherezo ry'umwe mu bayobozi b'ibikomerezwa Afurika yari ifite ndetse wajyaga yita umwami w'abami, dore ko icyifuzo cye kwari ugushinga Afurika yunze ubumwe akayibera umwami cyangwa se umuyobozi. Uko gushyira hamwe kwa Gaddafi yashakaga ntabwo byari amagambo. Byashimangiwe na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu mwaka wa 2024 ubwo yavugaga ku cyifuzo cya Colonel Muammar Gaddafi cy'uko Afurika yaba igihugu kimwe. Mu kwezi kwa kabiri mu 2009 Colonel Muammar Gaddafi wari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yaragize ati nzakomeza gushimangira ko ibihugu byacu byigenga bikwiriye gukora kugira ngo habeho leta zunze ubumwe za Afurika. Uyu musirikare wayoboye Libya yagaragaje ko mu gihe Afurika yazahinduka igihugu yazagira igisirikare kimwe, ifaranga rimwe na pasiporo ifasha abayituye gukorera ingendo aho bashaka. Mu kiganiro n'abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu kwa 10 mu 2024, Perezida Museveni yasobanuye ko atigeze yemera iki cyifuzo. Museveni yaragize ati Nkrumah, Muammar Gaddafi n'abandi bake bavugaga ku kwihuza kwa Afurika yose ikaba leta imwe. Twaravuze tuti oya, ibi ntabwo bifatika. Afurika ni nini, ifite byinshi bitandukanye byatuma bigorana ko yaba igihugu kimwe. Icyakora yaba isoko rimwe. Uyu mukuru w'igihugu yarakomeje ati Afurika yose yahahirana, ariko kuyihuza nk'igihugu nakwifuza kwihuza n'umuntu ujya guhuza nanjye cyangwa se wo twuzuzanya. Niba nkwitegereza nkabona dutandukanye sinaba mbyumva neza. Museveni yagaragaje ko ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ari byo bikwiriye kwihuza bitewe n'uko ababituye bavuga indimi zijya gusa. Ati navuga indimi ishami zose kugera muri Mwanza mu ishyamba rya Ituri. Izo ndimi ni nk'izanjye. Abarundi n'abanyarwanda bose bavuga ibimeze nk'ibyanjye. Perezida wa Uganda yasobanuye ko abo muri Afurika y'Uburasirazuba bafite amahirwe yo guhurira ku rurimi rw'igiswahili, agaragaza ko ingi yari indi mpamvu yatuma kwihuza byoroha kurushaho. Ati abantu bakomoka muri Afurika y'Uburasirazuba ni bamwe cyangwa se bafite ibyo bahuriyeho. Ikindi twagize amahirwe yo kugira igiswahili, ururimi rutagira nyirarwo. Nta bwoko bwavuga ko ari nyirarwo. Ni ururimi rwakoreshwa na buri wese. Mbaye mbajije niba mwese mukoresha ikinyankore, abantu barwana babaza impamvu ndimo kukizana hano, ariko nzanye igiswahili cyakwemerwa. Yibukije ko ku itariki ya 3 y'ukwa gatandatu mu 1963 Jomo Kenyatta wari minisitiri w'intebe wa Kenya, Milton Obote wari minisitiri w'intebe wa Uganda na Julius Nyerere wari perezida wa Tanzania bari bemeranyije ko Afurika y'Uburasirazuba iba igihugu kimwe muri uwo mwaka, ariko ntibyakunda. Museveni yavuze ko iyo Afurika y'Uburasirazuba iza kuba igihugu kimwe, Idi Amin wafatwaga nk'umunyagitugu atari kuyobora Uganda kubera ko ntawe yari kumenera guverinoma ihuriweho. Yaragize ati tekereza iyo Afurika y'Uburasirazuba iza kuba yarabaye igihugu kimwe mu 1963, akavuyo kose kabamo ntabwo kari kuba. Ntabwo mwari kugira Idi Amin muri Uganda kubera ko nta kuntu yari kuza mu gihe Afurika y'Uburasirazuba yari kubifite guverinoma. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje asobanura ko ibibazo byabaye mu bihugu biri mu Rwanda, u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari gukemuka mu buryo bworoshye. Ati ntabwo akavuyo kabaye mu Burundi kagombaga kuba. Ikibazo cy'u Rwanda cyari gihari, ariko kugikemura byari koroha kubera ko ikibazo cyo mu Rwanda cyatangijwe n'Ababiligi batangiye kwica abantu mu 1959. Somalia yashaka kwinjiramo. Ibibazo bya Kongo byari gukemuka byoroshye. Afurika y'Uburasirazuba ibigeze kure cyane, ariko ntabwo birakererwa cyane, niko yavuze. Uko gushaka kwa Afurika ibimwe byashingiraga ku buryo Gaddafi yumvagamo politiki icyo gihe, ariko nanone bishingira ku mibereho abaturage ba Libya bari babayeho. Mbere y'umwaka wa 2011 ubwo Gaddafi yakurwaga ku butegetsi yari amazeho imyaka 42, Abanya-Libya bari mu baturage babayeho neza cyane ku isi. Cyari igihugu gikize. Abaturage bacyo baba mu bukene bari munsi y'abo Buholandi. Leta yishyuriraga umuturage amashuri kugera ku rwego rwa kaminuza, agahabwa impano y'inzu n'amadolari 50,000 y'Amerika yo kumufasha gushinga urugo, kwiyubaka no gutangira ubuzima bushya. Amashanyarazi kuri buri rugo yari ubuntu. Kwivuza nabyo byari uko. Imibare y'ishami rya Loni ryita ku buhinzi FAO yerekana ko umubare w'abaturage bari bafite ikibazo cy'imirire mibi bari 5%. Libya cyari kimwe mu bihugu byo ku isi bitagiraga ideni mu bigega mpuzamahanga by'imari nka FMI na banki y'isi. Ni mu gihe ibihugu by'ibihangange mu bukungu nka Amerika icyo gihe yari ifite ideni ry'amahanga ringana na miliyari 180 z'amadolari. Mu 2011 umusaruro mbumbe wa Libya wari miliyari 84 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika, mu gihe umuturage yinjizaga amadolari 5,208 buri mwaka. Nta nyungu ku nguzanyo.
banki zari iza leta kandi umuturage wese yahabwaga inguzanyo ku nyungu ya 0% nk'uko itegeko ryabivugaga. Mbere yuko Gaddafi ajya ku butegetsi mu 1969, abanyalibiya 25% nibo bari barize, yishwe bageze kuri 83%. Uwashakaga kuba umuhinzi yahabwaga ubutaka, agahabwa ibikoresho, imbuto n'inzu byose ku buntu. Umunyalibiya washakaga kugura imodoka, leta yamwishyuriraga 50% by'ikiguzi cyayo. Iyo hari uwarangizaga kwiga ntabona akazi, leta yamwishyuraga ahwanye n'impamyabumenyi ye kugera abonye akazi. Uwabyaye yahabwaga amayero 3447. Iki gihugu cyari gifite ubwizigamire bw'amadevize ahwanye na miliyari 150 z'amadolari y'Amerika, byiyongera ku bubiko bwa zahabu na diama Gaddafi yari yarazigamiye igihugu cye. Politiki ya Jamahiriya Colonel Gaddafi yari yarimakaje ku butegetsi bwe, ndetse n'amahame y'ubutegetsi yari akubiye mu gitabo yari yarise Green Book, yifashishaga mu kugena ibikenewe gukorwa mu gihugu, biri mu byatumye Libya ibikirangirire. Ibi byiyongeraho uruhare cyagiye kigira muri politiki mpuzamahanga ndetse n'ubutunzi bwa petrol gifite. Ibi byose byashyizweho iherezo mu 2011 ubwo byamenyekanaga ko Gaddafi afite umugambi wo gushinga ikigega cy'imari cya Afurika, Banque Centrale Africaine, cyari kugira inshingano nk'iz'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Inzobere mu bya politiki zivuga ko ibi ngibi biri no mu byabaye imbarutso y'uko Amerika yafatiriye amafaranga ya Libya miliyari 30 z'amadolari Gaddafi yateganyaga kwifashisha mu gushinga icyo kigega. Ibi byose byari mu mugambi wa Gaddafi wo kurwanya ubuhake, ahubwo agashyira imbere ko Afurika yigira idategereje kubeshwaho cyangwa se kugenerwa kwibaho. Uru rwango yagiriwe n'abo mu burengerazuba bw'isi rwahuye n'urwo bari baramurambiwe n'impinduramatwara yo mu bihugu by'Abarabu bishyira iherezo ku butegetsi n'ubuzima bwe. Mu myaka 14 ishize Gaddafi yishwe, Libya iracyakomeje kurangwamo imvururu za politike, imitwe y'iterabwoba, ubwicanyi bwa hato na hato n'ibindi bishyira mu kaga ubuzima bw'abaturage. Ubu ni igihugu gifite guverinoma ebyiri, buri imwe ifite minisitiri w'intebe, ikagira inteko ishinga amategeko n'igisirikari. Ambasade z'Abanyaburayi na Amerika zose zafunze imiryango. Amajyepfo y'iki gihugu yabaye ijuru ry'imitwe y'iterabwoba, amajyaruguru yacyo ahinduka isoko ry'abimukira. Ibihugu nka Misiri, Algeria na Tunisia byafunze imipaka yabyo ibihuza na Libya. Ubukungu bwarahungabanye. Uretse mu 2012 umusaruro mbumbe wazamutse ukagera kuri miliyari 79 na miliyoni 759 z'amadolari, umuturage akinjiza 12,698 by'amadolari. Indi myaka ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Mu 2014 ubukungu bwa Libya bwatangiye kumanuka ku kigero gikabije cyane, aho wa musaruro waguye ukagera kuri miliyari 24 na miliyoni 262, naho umuturage akinjiza amadolari 3,876. Mu 2015 Libya yari ifite umusaruro mbumbe uhwanye n'amadolari miliyari 17 na miliyoni 194 z'amadolari y'Amerika. Umuturage akinjiza amadolari 2,758. Naho mu 2016 Libya yinjije amadolari miliyari 18 na miliyoni 539. Umuturage akinjiza amadolari 2,946. Ibyo abaturage bagenerwaga byose byabaye amateka muri iki gihugu cyahindutse isibaniro ry'intambara n'ibitero by'iterabwoba. Gaddafi kandi yari yarubatse impombo zavanaga amazi mu nyanja ya Mediterane mu mushinga witiriwe The Great Man-Made River Water Supply. Uyu mushinga wari ugamije gukwirakwiza ingomero zo kuhira imyaka mu gihugu cyose kigizwe n'ubutayu. Ibyatumye Libya yihaza mu biribwa ku rwego rukomeye. Izi mpombo n'ibigega by'amazi byarasibanganye. Ahari amazi hasubiye kuba ubutayu. Imirima yahingwaga kubera ubwo buryo bwo kuvomera imyaka yarumagaye. Ubu igice kinini cy'abatuye Libya kubona ibyo barya ni ikibazo kitaboroheye. Libya yari igihugu gifite ibiciro bya essence kuri pompe biri hasi cyane ku isi, aho litiro yaguraga amasantime 18 y'amadolari, mu gihe kuri ubu isigaye ibona umugabo igasiba undi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri raporo yaryo yo mu 2017 rivuga ko abanyalibiya babangamiwe cyane no kubura amazi, aho abana batagira ingano bakeneye ubufasha bwihutirwa ku bijyanye n'ubuzima bwabo, ndetse abandi bagera ku 315 ntabwo bagerwaho n'uburezi bukwiriye. Gaddafi yavukiye Sirte mu majyaruguru ya Libya hari mu 1942. Bivugwa ko yabyirutse akunda politike ya Gamal Abdel Nasser wayoboraga Misiri. Ubwo yari umusirikare muto yaje kugambirira guhirika ubwami bwa Idris wayoboraga Libya, ariko ntibyakunda.
akomeza amasomo ya gisirikare mu Bwongereza. Ku ipeti rya kapiteni, Gaddafi yasubiye i Benghazi mu 1969 aho yatangirije kudeta itaramennye amaraso ubwo umwami Idris yari yagiye kwivuza muri Turukiya. Ntabwo yise perezida, yavuze ko ari umuyobozi w'impinduramatwara. Igikorwa cya mbere yakoze ni ukwirukana abaturage b'Abataliyani babaga muri Libya. Muammar Gaddafi yavuga ko ari umuntu ugamije impinduramatwara yo kunga ibice byinshi bitandukanye by'Abarabu, nyuma anaba impirimbanyi y'ubumwe bwa Afurika. Mu myaka 20 ya mbere ku butegetsi bwe, Libya yabaye igihugu gifite abanzi bakomeye ku isi, ubwo uyu mukoloneli w'amashagaga yakoreshaga ubutunzi bw'ibikomoka kuri petrol by'igihugu mu gufasha imitwe iharanira ubwigenge nka Irish Republican Army na Palestine Liberation Organization. Kimwe na Nasser, ntabwo yigeze yizamurira ipeti ngo abe general nk'uko byari umuco mu basirikare benshi bafataga ubutegetsi icyo gihe. Yagumye ku ipeti rya koloneli. Byari bihuye n'igitekerezo cye ko Libya itegekwa na rubanda. Mu 1977 yahimbye uburyo bw'imitegekere yise Jamahiriya, cyangwa se ubutegetsi bwa benshi, aho ubutegetsi bwagombaga kuba mu maboko ya komite za rubanda. Nta muntu washidikanyaga ko ari ugenzura kandi akagenga byose. Ntiyoroheraga uwo ari we wese wajyaga ku mugaragaro akerekana ibitekerezo bitavuga rumwe n'ibye. Izo komite zagiye zisaba ko abatavuga rumwe na leta bahungiye mu mahanga bicwa. Mu myaka y'1980 bohereza abicanyi barabikora. Ubutegetsi bwe bwashinzwe guhonyora uburenganzira bwa muntu bikabije, gufunga abantu amagana batavuga rumwe na Gaddafi no kuburirwa irengero kwa benshi. Ubwicanyi kuri ambasade ya Libya i Londres, kwica abakinnyi ba Israel mu mikino Olympique y'i Berlin, guturitsa inzu z'urubyiniro i Berlin, gutangiza gahunda yo gukora intwaro kirimbuzi n'ibindi byatumye akomeza kuzirana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Urwango rwe n'ibyo bihugu rwageze ku gasongero mu 1988 ubwo indege yari ivuye i Frankfurt igana Detroit iciye Londres yaturitswaga n'igisasu cyayitezwemo igeze i Lockerbie muri Ecosse. Hapfuye abantu 270. Amerika yagabye ibitero by'indege kuri Libya bigamije kumwica biramuhusha. Isi komanyiriza petrol ya Libya ndetse no gukura y'ishoramari, ariko igihugu gikomeza gutera imbere. Igitutu cyatumye Gaddafi atangira kwamagana iterabwoba, yemera kwishyura abagezweho ingaruka n'igitero cya Lockerbie n'ibihano Loni yafatiye Libya bivanwaho. Nawe yemera kureka umugambi w'intwaro kirimbuzi, atangira kuba inshuti n'uburengerazuba bw'isi, ndetse bivugwa ko Libya yahise itangira gufasha ubutasi bwa Amerika guhiga Al-Qaeda. Mu gihugu, Libya yari iteye imbere, abaturage bayo bari bamwe mu bafite imibereho myiza, ibikorwa remezo nkenerwa by'ibanze n'amahoro byose bihari. Yateje imbere igihugu cye mu buryo budashidikanywaho, ariko ntiyateje imbere ubwisanzure na demokarasi nk'ishingiro ry'amahoro arambye nk'uko inzobere mu miyoborere zabimunengaga. Gaddafi yaranzwe n'udushya twarimo abagore bamurindaga, indege ye yari agatangaza yitwaga ingoro ye, ndetse n'imyambarire ye bivugwa ko yari agahebuzo. Nyuma y'iyicwa rye, byinshi mu byo yubatse byarasenywe. Igihugu gisubira inyuma, umuryango we uhigirwa hasi kubura hejuru. Uyu munsi Libya ni kimwe mu bihugu by'akavuyo biri ku isi.